be shabi go golete kana do sim 2 kana ri mari ngire tina ona yo no letu memundo akwatwa wo no wa modelo Madam Lydia na pastor in a conversation try na bwe dinai twaizye mbe imezu ye dina be ona be mundu wele kweli akwezi rio ndwayo nundu yombe dwa yapatosu kwa no londu andu mombetwe ngalezu ndio ndolo wa wawela wathibu wethi ani ndawathio World War 2 wathio kaone na nundu bayombe nundu wa kololwa wethi waumizia bena maumizie na ndo amoni gwaona ni mauwa na nundu waju actually very risky nene twazi ola wathi tina mbe niwe muau immediately on first attempt no tonyonenge mundu longe wathi nage modelo kitume yethi wethi bena maumizie na wa mina kwegia mali yakuba uninge ndo amkwati ogwe tino na braille kwegia trace da trace yani osu mukosubuka mundu ego zibuka na ukwambia I mean kwenda yuni wangwa ni uwa umetoke mundu trace ni batonye kata fadhali kwa ni maya Kelly ona mana amini wethi kukwe kata gugu na ni kwa maiye wende ndio manaja mai Ruedo, masi trace by the way na nena asia ruedo hiyo lo kweli. Kwanza bacteria ile kuzuma na ana liu. Manya ila wewe kwa sia ngani na food poisoning. Sindu hizo ya ni bacteria ikwetwa zile. Na kwa kani kulie. Kwa kusisa no manege. Beta bi ile imwe common. For example, beba ndita ndeta ilo biende to shopping mall ngiba Karen. No na jamaa agweta kakibeti abakede mbwa cutex na mundu ume na gegia wena zigwali kwekwa na kama tukwa lose aye tisia vita ukethe kabwa nenda zikati nenda zigwali na yu akathezia ukethe omwene kitimba nusu na baake tibake kiatumina tukwekwa naka na mundu ume yukengethu angolotie ewa kuwa ogevitha lakini no nene mundu ume no gweta kabeti kabolala kete kabwa kablouse kabwa transparent nende ya ume ni makwadi twene vina yu mundu tosu ni very obvious ni wene kana ningei no one dressing but ni we ame other means of communication ila tuasi ana verbal and ingi alameta bia sio gayism na lesbianism dressing you already communicates ni we ame ya Twitter ko bagege ya Twitter ko magege amena izu ya genyunyu but onekaju no is plus ladies ya lawe dia when ni lesbians with ya be lo act ya nita we mundu ume na ena ni woman and girlfriends akama mudembo zuma dress ya ata ume ukethe be mienzele menza wa ngwa egete tasia ma cowboy dressing yake ukethe completely wa muzika au mangi with ya ni kala ka sati ka blouse ka sweater bage timba kabwikire getimba in dressing zio mana we careful na wonete ando asuma mudembo with ya ona from far edita mundu mugano dumanya kana mundu mukaka na mundu ume nundo na dressing make ya sita koti ukeda no ake koti yake ya dress ya umezita wasita safari boots me bata munona ma safari boots na I mean ukeda dressing kodi yo na wene mundu waka na mundu undressed we senga ai uzwe mundu mukaka na mundu ume no keda ne there taulondo akamende kwikia low cleavage ukeda iwe nenondo then naona kaka nena sio abidito egete sati ukeda kwanza umezia nje imagine we ona give flat be undu mambive ukethe totally mundu zwe be the opposite sex you know man usiaiti then we say then we interact na mundu yutaitwa Africa later town no interact na ndo mame the bozu severally ukethe usiaiti uni wene but be angi we mese kwe bitha ukethe address yo normal lakini itabia nondo mina nondo meze gelu kema kweka teach the natural thing amone maybe that na actually ni amone maybe that mpaka okethe ni mali kama twa non ende mekuma kuna asiele memo twa non yoma kunita sionza yes either onenda kuna na partner wake ukethe aithio kuna kundugonge be bile motwa meeting bando ya mapasta na ndo akabwa jamaa umwe waenda thinozu na the Bible school azome yo pastor lakini ela waukie ande kwa kanisa fulani ndio wende zilo nono ndo atabiwe masi etwa whether we efanya enda youth ministry na efanya endo menta imwana lakini menta chibelo wanenga imwana kanisa tina ni menta chipia kwiti na yu mwana siambe yo complain ko ando azume yu azuna la maybe that na yana mukanomba ko kedwana lakini ukede yu ndena interest na
na muka amo ajole wewe na ndikwenda kuinisa itiano pendo mwe ya jamaa one mwatwani na ndebwana pata naku usenga kwani na wamuzizie we oneo sawa akwekiwata ngisa ni wawe aterekea aba yo na nde shughuli na ko kaza na kangi yes amondo nyakwenda ataterekea aba amuze lakini apotea avi jau makaini adi makai na mukaje melo la mubela ibo by the way aje na mwana ndo aziangalia ti friend wa I mean Peter ngani imagine na friend na Peter ile ya friends maitiana na yenyu mwezi relationship hizo dia jau dia kawaida maitiana maitiana jo gani ngio mabezo mama na mwanzo wazuma na mubela imwe weekend mainda imwe hakuna ni mainda imwe yuma enda imwe kuinga anokewe abanoko na friend wambua paulo bonga nyawi ukuza mwanzo matinda abantu yule ya gume nawo kama ziuke ya jamani ewe yani ekwe yani noete kumbe hapo tete kula wa uma nyeko matina azima yake ina gwetu na nilite 11 nikanatumike mwendo wa saa 6 mwelekea na peking cha masturbation kietie nini mwamba andikite katika email akanguli ya mundu wana thina wa masturbate yani atona kuikata wakapa sa muzungi tuaise mase dununi wate tongina ngina ngotungulira ndi baza ndi masturbation yoko irind kwena thina munene pena thina munene muno wandu ingi mena peer struggles ya masturbation na ekani tungulile ngina na we matoe masturbation yoko ikara kwa nome yego kwa ibindambe masturbation ile newe baba mbita ngata kunyonga kitaka kule kita kutogwe kona muti Wagenda kunyonga. Kuita mangi, kuita kakule. So masturbation is addiction. Na addiction yoyote ni ya neno. Kicha ikote ngana tuke na yetu ene maundo ama mitandao. Jayo kwa lakini kitene kitai komuno. Yuki ndikela chana ngita muno ni ndisi to edge information. No ke the information ni kila bandu. Na ukethia maundu amwe asuma umeland ando ni meoland mituki na lakini ono twaise ono na ningo tungilila ngene kana masturbation ni addiction like any other addiction wona wa mimania ipya ondu wona mundu amaniye kalobo atakakundete wethane kwalwe mutwe ndene nzime kwalwe mutwe ni kwa kana wa maniye changa onoka munenge taska ana chiwe ochipia onoka munenge taska atakundete changa bacha ndawigwa ndani wa na kindu chapika level ya addiction no wow sino wenda treatment lakini ti wo treatwa mostly na ndawa kwa wenda first of all wapika level isu wenda utelio kwa hizi kindu chambe ni umanda mutai mundu akautaka unenya chakeli no uneno na daktari pia nimedhama tono kuta makauta biondu tona kwika unika noka tetheka chaka tatu kuimwa masturbation means nsuka aje to can spiritual in fact ana wait you over some time ago kana nini nene tena ndo ngimundu akakuya en attendance yake the again lakini chanzo ni masturbation ya mbio chanzo cha masturbation abika bandu whether nuambio bika level ya undu wiyeka enda ekwe owu numundu ungi na yituka chao yituka addiction dukune in gravitate towards chao masturbation kwa sindu imuni spiritual also spiritual bondage chambi ya takindo cha kwemandisia lakini noise nao otondu twasia wogu amuthedo when there are diseases mbinge sioka aika kuomisa ni opportunistic nondo mwomo mubingwe ona go spiritual world ilu oka wa bingwa mwomo fulani na opportunistic demons zikaolika na si take control na nekutu twasia obamona maundu alange monde enda oboyewe satani usu akanywe akemewe sindu imwe spiritual bondages na ituma na ukona kwa kawaida lakini ni spiritual deeply spiritual enda oboyewe wikata umine sindu isu lakini andoingi percentage nini especially ya younger people men na thino wa masturbation ni me need utethyo nondo angele me kubika wandu makayume sia mangi makabika wandu makalika mutwano lakini mayenjwe mutwano nondo mama ne yenzia itela kuyanisia no ile apena thina mwingi muno yes